Za koru nam je potrebno 6 jaja. Odvojit ćemo belance od žumanaca, 6 kašika brašna, 6 kašika šećera i 3 kašičice kakao praha. Dajemo belance od žumanaca i prvo mutimo belance. Dodajemo šećer postepeno i nastavljamo sa mućenjem dok ne dobijemo čvrst sneg. Dodajemo žumanca. Žumanca i belanca zajedno sjediniti na najmanjoj brzini. Dodati 6 kašika prosejanog brašna. A zatim dodati kakao, također prosejati. Sve ovo zajedno umutiti i lepo sjediniti smesu. Koru pečem na 180 stepeni oko 15 minuta. Uvek možete proveriti čačkalicom. Ovaj pleh je 24 puta 33. Da bi kora bila ravna, uzmite pleh i udarite o sto kako bi izbili vazduh, a također možete proći čačkalicom kroz koru. Za pil nam je potrebno 12 kašika šećera i 9 kašika brašna. Možemo dodati 2 kesice vanilin šećera i to kuvamo u 500 ml mleka. Odvojiti 100-150 ml mleka. U taj deo mleka dodati brašno. Dobro omutiti da ne bi ostale grudice. Sipati u ostatak mleka gdje smo već stavili šećer i vanilin šećer. To sve kuvati na paru. Dok se ne uzme. Ako volite više krema, možete dodati i više mleka, onda dodajte još 2-3 kašike brašna više. Ovaj fil ćemo sipati u drugu činiju, prekriti folijom i ostaviti da se ohladi. Umutiti 250 g maslaca. Sa 200 g šećera u prahu. U zavisnosti koliko volite slatko, šećer u prahu možete smanjiti na 100 g ili ako vam je fil sladak, ne morate čak ni dodavati šećer u prahu. Ohlađen fil sjediniti sa maslacem. Sad kad nam se kora ohladila, prelazimo na pripremu preliva. Potrebno nam je 100 ml vode. U vodu dodajemo 350 g šećera. Kuvamo dok se šećer ne istopi. I vreo preliv prelivamo preko hladne kore. Sačekati da kora upije preliv, a zatim sipati fil preko kore.
Za glazuru je potrebno 200 grama čokolade, i 6 kašika ulja. Zatim sve to istopite na pari. Ovdje vam pokazujem način topljenja čokolade na pari, ali ukoliko imate mikrotalasnu, to možete brže i jednostavnije uraditi, 2 puta po 30 sekundi. U mikrotalasnoj čokolada se neće ovako istopiti, ostaće malo čvršći komadići čokolade. Potrebno je lepo izmešati i dobit ćete tečnu smesu. Kad se čokolada istopila, izvadite iz šerpice gde ste je topili i ostavite da se malo ohladi, da ne biste sipali vrelo u fil. Ledene kocke je najbolje ostaviti preko noći u frižideru.